Dobro onda. Haha! Pomoć treba, režim star. Lucifer je prava stvar. Na internetu ja sam superstar. Propantno, krasno, nemam što reći. A kad te pogodi pentagram, wapa bum, alakazam. Obično mi treba žrtvica, al za tebe ima popusta. Hvala! Kum treba konobar kad kuhar je tu. Jelen za večeru sve častit ću ja. Namjestim pobedu uz moć sutačku. Šampanjca, more, kavijara gore, tako je to. Ovdje prvi bio sam, kao svetac poslušan. Nasmijeva su znači svima znan, kao desna ruka sam. Istina! Pomoć tebi, ja sam htjel, zato sam unaprijedio ovaj hotel. Tada sam ti odštapao klozet. Hvala, gospod, zapela sam. A znam. Prava je čast, a i odnos besprekorni. Ti si ko čerkica što cijeli moj rad. Šta? Brinem se za te kao rod vlastiti. Čekaj malo. Ne moraš se sramit, tatica me možeš zvat. Kažu kada sebi tražiš odmor, ti trebaš put što pruža manji otpor. Drugi kažu kad ti pomoć treba, nema ništa bolje od moći anđela, koji je s tobom od rođenja tvog. Stari rod je precijenjen pa ćao, pomoć Bog, obitelj koju biraš ta je prava. Od ovog puca glava. Aj odjebi iz moje pjesme. Ali ja sam ju započeo. Jebam ju, završit ću ju. Ajme mater ti jebe. Ja, to sam ja, znam da čekali ste cijeli dan. Tu sam, zadnji čas, što je dosadan, ja sam vam spas. Baš ja, da ja, Mici. Ko? Ljudi, srećna nova godina. Ne mogu da se derem zašto je 2:34 ujutru, ali epizod je 5 i 6 uskoro. Ćao.